došli u Esekerski kabaret. Da, svi već znamo da život piše romane. Moglo bi se reći koliko života, toliko romana. Možda se pitamo, kako svoj roman napisati? No, ne moramo se mučiti pisanjem. Nekada je dovoljno da ga jednostavno ispričamo prijateljima ili pak nekom tko nam može postati prijatelj. Došli ste na pravo mjesto, u kafić, dođeš, odeš. Ali prije nego odeš, ispričaj svoj roman, pa da čujemo. Po prvi puta s vama u ulozi Anica Perković, u ulozi Verice Vera Mravunac, u ulozi boema s gitarom Pavo Tudik, u ulozi Esekerke Frau Micike Ljerka Antonić, polaznici dramskih radionica udruge Snaga kulture. Za vas priredio, scenarirao i fotomontirao Davor Horvat. Da ne bi bili uskraćeni s onim što se dogodilo u prvom nastavku Esekerskog kabareja, brzo ću vas upoznati. Sažetak iz prve priče. Anica, tražići trgovinu s maskama, slučajno ulazi u kafić smiješnog naziva, dođeš, odeš, u kojem susreće prijateljicu Vericu iz školskih dana. U razgovoru uz gutljaj finog vina, Verica ispriča svoju životnu priču u kojoj je kućna pomoćnica odigrala presudnu ulogu u njenom bračnom životu. Anica, poučena Vericinim iskustvom, žurno napušta kafić jer je shvatila da i njen brak može biti ugrožen iz gotovo istog razloga. Druga priča. Boem i Frau u kafiću. Anica je naprosto izletjela iz kafića u nastojanju da spriječi supruga u zapošljavanju kućne pomoćnice. Verica ostala sama za stolom, čita novine i pijucka vino. U kafić ulazi gospodin s gitarom. Pomalo zbunjen, ogledava unutrašnjosti i prilazi stolu. Obraća se Verici. Oprostite, tražim trgovinu. Znate, maske za lice. O, zar i vi? Što je ovo danas? Oprostite još jednom. Prodajete li vi maske za lice? Ne. Sjedim i pijem vino. Tu je prije bila trgovina, a sada je kafić. Gospodin s gitarom kruži pogledom po prostoru. Ne vidim šank. Djeluje mi poprilično prazno. Vidim da ste novi u ovom kvartu. Da, novi sam. Recite mi kako se zove ova rupa. To nije nikakova rupa. To je ugledni kafić, dođeš, odeš. Upravo ste došli, a možete i otići. Što se mene tiče, ako vam se baš ne žuri, možete i ostati. Nisam baš u nekoj žurbi. Rado ću se pridružiti. Slobodno sjednem. Naravno. Upravo mi je otišla školska kolegica. Mislim da bi mi godilo muško društvo. Imam čistu čašu. Može malo vina? Pa inače ne pijem, ali vas ne mogu odbiti. Gospodin s gitarom stidljivo sjeda na stolicu. Strogim epidemiološkim pozdravom međusobno se upoznaju. Ja sam Pavo Panji. Verica, drago mi je. Verica uzima čašu i toči vino. Pavo pogledava uokolo. Sami točite vino. Vi tu radite? Ne vidim konobara. Verica smirenim glasom. Sama donesem, točim i pijem. Ne radim ovdje. Ja sam stalni gost. Moglo bi se reći sitan inventar. Konobar je u samoizolaciji. Ma znate, korona. Da, ta korona. Uništit će nas. Nadam se da neće. Ma žilavi smo mi. I probajte ovo vino. Ovo je pravi lijek. Verica pruža čašu i nazdravlja Pavi. Uzdravlje! Pavo popije gutljaj vina i zadovoljno uzdahne. Prava medicina, baš nječi. Otkuda vam je ovo vino? Od susjeda. A jel prodaje? Ma jok, baš sam pričala kolegici. Podrum mu je bio otključan, a vino je super. Oho, treba imati takvog susjeda.
Ma pustite sad susjeda. Verica znatiželjno pogledava prema Pavi. Vidim da nosite gitaru. Bavite se glazbom. Pavo sjetno započinje svoju priču. Pa moglo bi se reći. Znate, škola mi baš nije išla. Pa eto, gitara mi je nekako postala najbolja prijateljica i hraniteljica. Nastupate li negdje? Znam da glazba lomi ženska srca. Da, upravo ste. Lomila je. Ali trenutačno sam bez posla. Ova epidemija me je uništila karijeru. Svirao sam po kafićima, noćnim klubovima, barovima, pubovima. A sada ništa. Postao sam pravi bojem. Pa što niste otišli van? Tamo sad idu svi naši. Kažu da super zarađuju. Upravo sam se vratio iz Dublina. To vam je Irska. Verica začuđenim glasom. Vratili! Pa vi ste jedan od rijetkih koji se vraćaju. A nije to baš tako kako se priča. Kod mene je situacija malo drugčija. Nećete mi valjda reći da tamo nema posla za glazbenike? A ne, nikako. Posla ima. Čim sam došao, kafići, klubovi, pubovi, noćni barovi, širom su mi otvorili vrata. Eto, što sam rekla, ne može biti bolje. Da, to sam i ja mislio. Ali tu nastaju veliki problemi. Verica natoči drugu čašu vina i uputi upitan pogled prema Pavi. A ne razumijem, što bi tu mogao biti problem? Pavo duboko uzdahne i nastavi. Kao što ste sami zaključili, ja sam glazbenik. Dođe večer, uđem u kafić, sjednem na bar stolicu, uzmem gitaru, sviram, pjevam. I eurići samo lete. Ne lete, nema gostiju, samo gazda i ja. Plaćao me da ne sviram i tako 3 mjeseca. Pa tu ne vidim nikakav problem. Ne sviraš, a plaćen si. Kod nas bi to isto trebali uvesti. Ne radiš, a plaćen si. Da. Jedva sam skupio novca da se vratim u svoj Osijek. Eto, sad sam ovdje. Kako vidim, ponovo u kafiću. Isto tako, nema gostiju. A tužna priča, ali ne brinite. Tamo niste radili, a bili ste plaćeni. A ovdje možete raditi, a da ne budete plaćeni. Ali vidim, kad već nosite gitaru, pa hajde, zasvirajte nešto za moju dušu. Po vašem izboru, ali nadam se da ćete me pogoditi. Verica natoči Pavi vino, a Pavo stidljivo. O, hvala. Vrlo ste ljubazni. Malo nota uvijek dobro dođe. Pavo srkne malo vina, uzima gitaru, prebire po žicama, uputi romantičan pogled prema Verici, malo razmišlja i započne dirljivu pjesmu. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Proljetnu ljubav smo htjeli, kad već je padao snijeg. Kad već je padao snijeg. Drugu sam stvarnost ja htio, al nemam radosti te. Da sam te ranije sreo, bilo bi drugčije sve. Vjeruj mi, bilo bi drugčije sve. U kafić gotovo neprimjetno ulazi starija gospođa. Prolazim ovdje i čujem glazbu. To je ta pjesma koju mi je pjevao moj pokojni Đuka. O, kako je bio nježan prema vama. Ma sigurno vam nedostaje. Ma više ne, Bog nek mu dušu prosti.
tako dirljiva pjesma, što vam je suprug pjevao, a vi tako o njemu. Da, dok je meni pjevao, ali kad sam ga uhvatila da tu istu pjesmu pjeva mojoj najboljoj prijateljici, i to u našem stanu, nisam mogla izdržati. Zgrabila sam drveni valjak za tijesto, kako mi kažemo starovjerski, oklagiju, i zvizdula ga po glavi. O, pa to ga je vjerojatno jako boljelo. Nema pojma, složio se na tepih ko kula od karata. Ubili ste ga. Ma uvijek je bio tvrdoglav, ali ovaj puta glava mu je popustila. I nije vam žao? Pa mogu vam reći i da je. Ma odležala sam zbog toga 2 godine. 2 godine? Samo 2 godine. Pa dobro ste prošli. Ali sada vidim da mi nedostaje. Smirite se. Ma sjednite malo. Popite gutljaj vina. Gospođa prihvaća ovu ponudu. Vrlo ste ljubazni. Baš će mi goditi čaša vina. Uživa već u prvom gutljaju. Baš liječi. Prodajete? Ma nije važno. Samo vi pijte ako vam šmeka. Obraća se Pavi. A vi, tako svirate? A, slučajno sam se zatekao ovdje, pa eto, ljubazna gospođa, eto, zamolila me da nešto otpjevam. A kad bi vas ja zamolila? Pa, ako baš imate neku želju, naravno, pokušat ću. Ma sjetila sam se pjesme mog Đuke, koju je najviše volio. Ako može, za njegovu dušu. Milovo sam garave i plave. Bojan Pavo se nije dao dugo nagovarati. Pa, ako je za Đukinu dušu, onda ćemo iz Dž ura. A ne, pokojni je. Iz mola. Samo da ga nađem. A, B, C, Š, Č, D, D, Dž, 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 mol. Milovo sam garave i plave, dosta cura za života svog, al kod tebe još nijednu tako curo draga. I sokakamo, rad tebe sam parabe preskako, pobaštenski skrivao se kuti, i kad jasni, i kad dunje mire, i kad lišće opada i žuti, tebi curo dolazio krado, pokraj straže, oca ti i maje, kruhom mami, laja vaša rova ne bil mogo, tvom prozoru doć. Eto, Đuka, ovo je za tebe. A sada nešto i za mene. Vi pjevate? O, nego šta? Pa molim vas, ja sam nastupala u Esekerskom kabareu. Bila sam vrlo popularna. Zvali su me Micika. Frau Micika. Frau Mici. Uhvati C-dur. Estam. Opa. Šic, vic, Micika, bil ti bijela šustera, nemamo mamice šustera pane. Šuster ima velike pete, pa za njime cure lete, joj, mamo, mamice, ma šustera pane. Šice, mice, Micika, bil ti htjela šnajdera, joj, mamo, mamice, ma šnajdera pane. Šnajder ima velike škare, a u džepu nema pare, joj, mamo, mamice, šnajdera pane. Šice, mice, Micika, bil ti htjela tišlera, joj, mamo, mamice, ma tišlera pane. Ma tišler stalno hovla nešto u krevetu hrče vješto, joj, mamo, mamice, tišlera pane. Šice, mice, Micika, bil ti htjela bankara, joj, mamo, mamice, bankara pada. Bankar ima puno para, tu ne treba da se špara, joj, mamo, mamice, bankara pada. Bravo! Bravo, Pa vi Mici! ste prava pjevačica. Hvala vam.
U kabareu je, znate, bilo vrlo zabavno, ali ni ovdje nije tako loše. Eto, mogu vam ispričati još nekoliko štikleca iz kabareja. O, bravo! Hajde, pričajte. Evo, sad ću vam baš ispričati nešto. Nadam se da će vas jako zanimati. Gospodin Kohn i njegov sin bili su potpuno hin, jer bili su kod Fride, a tamo svako ide. Zaslužila je falu jer ima tako malu, preslatku sobu, posve se pare. Bračni par se na počinak sprema. On ti njojzi pruži bočicu parfema. A o dijete, drago, vidi ljudi što su. Prije nego legnu, pomirišu kosu i još drugo nešto, što se reći ne smije. Zato slijedi vješto završetak pjesme. O, što je to zanimljivo. Ima li još togod u tom kabareu? Frau Miciku se nije trebalo dugo nagovarati. Upravo se prisjetila jednog štikleca iz njenog nastupa u esekerskom kabareu. Sve osječke frajle, crnke il blondinke, a na mjesec trebaju 3 vagona šminke. Kad u crkvu idu, ne misle na Boga, nego samo misle na liblinga svoga. Po, ovo je prekrasno. Nastavite. Frau Miciki nije dugo trebalo da se prisjeti još jednog esekerskog štikleca. Sitni zubi, nobl nos, medna usta, oko gros, pogled strela minus plus, a srce kao autobus. Bojan Pavo se malo zvrpolio, pogledava na sat i prozbori. Oprostite, cure, sada bih morao krenuti. Baš sada, kada je štimung najbolji. A znate, moram naći neko prenoćište. Odjavio sam stan prije polaska u Irsku. Ne morate tražiti. Možete i kod mene. Ma ja sam vam i onako sama. No, morate mi reći cijenu. Pa, znate, nisam baš pri financijama. Verica se pobjedonosno obraća Pavi. Ma, dogovorit ćemo sutra uz jutarnju kavicu. Ma ja ću je skuhati. Pa onda da krenemo. Jedva čekam tu kavicu, jedva čekam. I ja, pa krećemo. I Verica zgrabi Pavu pod ruku i hitro krenu prema izlazu iz kafića. Frau Micika iznenađena ovim iznenadnim odlaskom, pomalo zbunjeno komentira. Ali je brza. Pa ja sam sama. Pa i kavu znam kuhati. Pih. U tom trenutku u kafić ulijeće zadihana Anica. Otkud ti, Anice, ovako zadihana? Jeste li primili kućnu pomoćnicu? Ma ne pitaj, kasno sam stigla, otišao je s njom. Ma moram ti pričati. Ma dođi sutra i ja ću ti imati što šta pričati. Samo da prođe ova noć. Verice, a kaput? Ma pusti sad kaput. Pa kamo ste svi krenuli? Anica vidno uzbuđena prilazi stolu, želeći popiti još koji gutlje onog finog vina. Gdje je to vino? Pijanice jedne, sve ste popili. Ma gdje je taj susjed? Gdje je taj podrum s vinom? Što se dogodilo s Anicom? Kako je Verica prošla s Pavom? Kako je Pavo prošao s Vericom? Je li frau Micika našla podstanara? Saznaćete u sljedećem nastavku. I zato ne propustite novu priču. U kafiću dođeš, odeš.